magħluq għall-oċeani, imma kulturalment dejjem miftuħ għall-laqa, għad-dialogu u nkulturazzjoni reċiproka. Madankollu hemm bżonn ta' narrativi mġedda li bbażati fuq is-smieħ tal-passat u tal-preżent ikellmu lil qlub tan-nies li fihom nistgħu naraw lil nfusna mod kostruttiv, paċifiku u li jġib tama. Il-preżenza tagħkom hawnhekk hija xhieda tat-tama, tal-bel espoir. Flimkien intom qed tikdbu storja ġdida tal-Mediterran mhux biss bil-kidba ma bl-istess ħajja tagħkom li tgħid iva għall-paċi, għad-dialogu, għall-Ġesu li jgħaddi minn qalbi bibien magħluqa biex jagħtina l-kuraġġ u jibatna il-barra b'missjoni. Allura morru issa bil-ferħ dan il-kuraġġ biġrieħi li jidhru imma li huma mifdija. Jalla Kristu rxoxt jimxi magħkom u jbarikkom u jimla qalbkom bit-tama, bil-kuraġġ u bis-saħħa. Se nqum bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'modi wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissem minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħaddisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wied skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulejlijat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qamma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla llum ukoll qed niċċelebraw il-festa ta' Ħnina Divina Alla li dejjem lest lilna jilqana b'imħabba kbira inresqulu għalhekk qudiemu dawn it-talbiet tagħna. Se titressaq talba għall-Knisja bit-Taljan. Preghiamo per Papa Francesco. Il Signore lo riceva nella sua infinita misericordia nella vita nuova e per tutta la Chiesa, affinché non smettiamo di vivere il messaggio di fraternità che il Santo Padre ci ha trasmesso. Preghiamo. Ismana nitolbuk mulej. Se titressaq talba għall-paċi fid-dinja bl-Arbi. لنصلي من أجل أن يعم السلام في العالم أجمع وبصورة خاصة في فلسطين ومناطق الصراع ليملأ الله القلوب بالمحبة وينزع الكراهية من بين البشر. إلى الرب نطلب. اسمعنا نطلبك mulej. Se titressaq talba għall-migranti bir-Rumen. Doamne, îndreaptă-ți privirea milostivă asupra tuturor migranților care trăiesc printre noi. Ocrotește-i în călătoria lor, dă-le putere în încercări și ajută-ne să fim pentru ei semn al iubirii și al speranței tale. Împreună să fim semănători de pace și fraternitate în mijlocul lor. Să ne rugăm. Ismana nitolbuk mulej. Se titressaq talba għan-nisa fil-Mediterran bl-Arbi.
يا رب اجعلني أن أحيا في مشيئتك، أمتلئ من محبتك لأفيض بها من حولي. دعني أدرك أنك صاحب السلطان الذي أحببتني أنا بكنيتي كاملة. أعطيني روحك واجعلني أتذكر أنني ابنتك الغالية. أتي إليك اليوم وكل يوم لأطلب صلاحك وقوتك القادرتين على تغييري. آمين. اسمعنا. اسمعنا نطلبك مولاي. Se titressaq talba għan-nisa fid-dinja kollha bl-Albaniż. O ati shenjtë, burimi i jetës dhe i dashurisë, ashtu siç ti ke zgjedh Marinë për të sjellë Krishtin në botë, bekoj të gjitha gratë që me përkushtimin dhe sakrificën e tyre të ndihmojnë në ndërtimin e një bote më të drejtë dhe më paqësore. Siç Maria pranoi me besim thirrjen tënde, jep ju forcë grave që të qëndrojnë të patundura përballë sfidave, bëj që zëri i tyre të dëgjohet dhe kontributi i tyre të vlerësohet në familje, shoqëri dhe çdo fushë të jetës. Të lutemi. اسمعنا نطلبك مولاي. Se titressaq talba l-poplu Malti bil-Franċiż. Remettons dans les mains de Dieu que Malte trouve enfin une identité dans la richesse de ses racines si diverses, à travers une histoire qui la compose. Que Malte soit une inspiration pour construire la paix en Méditerranée de son unique héritage de la Méditerranée. Prouvons pour ses habitants, pour ceux qui quittent leur maison pour trouver refuge dans ce beau pays. Ismana. اسمعنا نطلبك مولاي. Se titressaq talba għal komunitajiet differenti fid-dinja bl-Ispanjol. Padre de amor, Padre de todos los hombres, acoge bajo tu manto nuestros pueblos latinoamericanos. Hazles sentir tu presencia protectora para que podamos superar las consecuencias de los desastres naturales, la miseria, marginación, delincuencia, hambre, dictadura y la separación de familias debido a la migración forzada. Que seas tú, Señor, el consuelo y fortaleza de las madres, padres, hermanos y abuelos, la guía para encontrar comunidades seguras y amorosas, el refugio, esperanza y pan de cada día. Amén. Ismana. اسمعنا نطلبك مولاي. مولاي الله تاعنا نطلبوك باش تلقى في هنا تياك دون الطلبات تاعنا وزمنا ديم تحت الحسن تاعك بكريستو سيدنا.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Il-qalmolej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Aħtiġiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Il-qamulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex daw kollha li ġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar nixxandruha f'dan il-jum li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikantawlek. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. It is with great joy that we welcome each and every one of you to our liturgical celebrations. We would like to remind you that communion with the body of Christ is reserved for Roman Catholics only. Those who are not
or else may not wish to receive Holy Communion, but still wish to receive a blessing, please approach the priest and have their hands crossed on their chest, so that the priest may bless them with the sign of the cross.
Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna bis-sakrament tal-Eid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta li saret bħala parti mill-attivitajiet tal-proġett Med25 bil-Espoir tas-Santa Sede. Mulej, żomm idejk fuq dawn iż-żgħażagħ biex ikunu strumenti tal-paċi, kompli iżra fihom il-ħeġġa meħtieġa sabiex ikomplu jkunu messaġġiera tat-tama u kuraġġ għal kull min qed jaqta' qalbu quddiem il-kuntrarju kollu li taf toffri id-dinja tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.